पाउसेदे यंपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी वेस्टर्न कंट्री सिंगदा इन्वेंशन चतरक थिंगनबगिदमक्ता यूक्रेन दा लांदाबनी पुतिन रशिया ने यूक्रेन दा लांदा सिलिबा असि वेस्टर्न गिलेबाक्सना लांदारक थिंगनबगिदमक्तनी आइना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विक्टोरी डे की पेरोत सेक्शन वारोल पीरदुना फोंदोखरे मालेम के अनिसब लंचौक नाजी जर्मनी बो माइथीब पीब ngamkiba adugi sahi gi oina ningsing thauram victory day perot president vladimir putin warul piraduna hairibana यूक्रेन दा रूसिया की फोर्स लांथेंगनरिब असि ममा लेबा की तुंगी पुंसी की दमकता यंगलग लांथेंगनरिबने प्रेसिडेंट पुतिन न पीखिब वरोल असि मरुइना रूसिया न यूक्रेन दा लांदा सिलिबा असि तंगत बगी वरुना यांब ओइना victory day की पेरोट असि द पीगनि आइना ngangnabadi लेरिबने यूक्रेन दा रूसिया न चथरिब लाल असि लिसिंग मगसा पदिफो कमगा दा नाजी जर्मनी बो माइथीब पीखिब अदुगा मरि लैनै मार वेस्ट अमदि नेटो बो सिक्योरिटी की डिमांड रिजेक्ट तौकी बगी दमकता जानिंग दबोट के सायुल तरारोन चुमना यूक्रेन दा लांदा सिलखिब असिदा सिविलियन सिनमिसि बिना थोपगी चांग असि यांगलगले प्रेसिडेंट पुतिन दा पीखिब वारोल असिदा मखातना हारिबदि ममा लेबा को ngaksen बायबसि सेंगलबा धर्म अमने यूक्रेन की दोंगपोक थंबा रीजन की मतंग पल्लदुना पुतिन हाइखिबदा ngasi nakoina lebak asigi miham gidamakta yenglaga donbasta lanthengnariba asi russia की सिक्योरिटी अमदि अखोई की इमा लेबा की दमक्तने नेटो अमदि यूक्रेन की मयुक्तसु मांगना एलिगेशन क्या अमतौखे माना यूक्रेन दा लांदारिबा असि ममा लेबाक दा लांदारक थिंगनबा चथबने ऐतिहासिक ओरबा अखोई की लमदम असि मफपुंग एल लेहननबा की दमक्ता डॉनबास दा पायनेसिंग ऑपरेशन अम चथनबा की दमक्ता सेम सारे यूक्रेन बो न्यूक्लियर खुलाई फंगनबा होनरे अमदि नेटोनसु अखोई की लमदम असि गनकनबा मफुंग क्या अमद मांग तानबा की मसक ओरबा न्यूक्लियर खुलाई क्या अम खिंजनबा होनरे जाधरिबा थवंग असि रूसिया की मियाम दा अकीबा पीबा थवंगने यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल ऑफिसर माइखालो कोदोलियक न फोंदोखिबदा चथरिबा लाल असि मरम चादे नेटो की लेबाक्सिना रूसिया दा अटैक चथनबा होनबसु लेते यूक्रेन केमिया दा अटैक तौनबा थौरांग तौबसु लेते आइरे रूसिया की प्रेसिडेंट मिलिटरी स्ट्रेटेजिक दा होंबा अम परकनदबा खनरी आइबा ओवफमसु लेरिबने मासदा मरुवेना हौजिक चथरिबा स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन असिगि महौता फुल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ओरपा याई आइरिबने नागालमरोमदा यूरोपियन काउंसिल की चीफ न यूक्रेन दा लेरिङै मिसाइल काप्सलाखरे यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल्स न यूक्रेन की खानोंग सुपथंगबा ओडेसा दा खोंगचत अमा लाउथोक्तबा खोंगचत अमा पांगथोकलेङै जेरक्ता मिसाइल काप्सलाखरे अन ऑफिशियल सोर्स अमा फांगथोकले यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल्स न पीएम को उनरिगे मतमदा मिसाइल काप्सलाखिबगी थौदोकदु थोखिबनि हाइरे ममांगदा बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा मिशेल्स न यूक्रेन की ओडिशा दा लाउथोक्तबा खोंगचत अमा पांगथोकलगा यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस सामिहाल गलोइना उनके प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हाइखिबदा यूक्रेन रूसिया बो मालेम की अनिसुब लंजाउ दा माइ पागी हाइबा वाफम मदु जानिंग दा बोर्ड ख्रे नाजिजम की दमक्ता मखोइना विक्टोरी डे पांगथोकले अखोई की पारी पुरी की मरी लेनबा पोचै लेरंबा थेंगनबदा तसेंगनबक साउथोकसबा पोके हाइके मारगसिदा यूक्रेन के सिविलियन सिंग पुंसी हिंगनबगिदमक सल्टर ओरंबा स्टील मिल थादोक्तुना चेनाखरे यूक्रेन की फोर्सिटी मरियफुल हौकिबा नोमाइजिंग निमिट की अहिंदा मफम अदुदा लेबा यूक्रेनियन सिंग आहातपा मदे मफम अदुगी स्टील मिल सिंग थुगाइबा हौरखरे हाइरे आरबे स्टील मिल असि यूक्रेनियन सिंग अरोइबा बंकर अमा ओइना सिनदुना मनुंगदा सिविलियन केयर सेंटर लौदुना लेरिबा मफम अमसुने सिनदुना मनुंगदा सिविलियन केयर सेल्टर लौदुना लेरिबा मफम अमसुने स्टील मिल लेरिबा जाफोरी जजिया असिदा अहानबु ओइना मफम अदुंगाक सेलिबा फ्रंट लाइनर सिंगी थाजबगी वांगबदा मफम अदुदा अटैक चथरकिबने स्टील मिल असिदगी बस तरादा यामना तपना जाफोरिजा डेजर्ट स्ट्रीट की अमंबा मरक अदुदा मारियोफोल एरिया दगी मियोय चामा गंफुद्रा मरि पोथोकपा होखे अरबा नमित फावबदा मिसम कुंट्रा दगी यांखै मथोय फावबा अजोफस्तान स्टील मिल दगी पोथोकरे मफम अदुदा यूक्रेन की लानमी लिसिंग अनि हेना अरोइबो ओइना लेप्लंबगी सक्तमा होखे यूक्रेन अमदि रूसिया ऑफिशियल सिंगनसु अरोइबा लानफम ओइगदोरबा मफम अदुदगी अरोइबो ओइना सिविलियन सिंग अदुबा पुथोखिनबगी वाफम फोंगतोखिबा लेख्रबने मफम अदुदा मार्च 10 दगी लेरखिबा सही हुमफोगबा पनसोरबा युवक आंड्रोफोवना फोंगतोरपदा बंकर अदुदो ओइकिबा सक्तम अदु अकीबगी मसकने मखोइने लेरिबा मफम अदुगी मथक्तगी इसिंग सेंसिन भावरखे मफम पुनमक लाइखोम लाइनंगना थनखे मदम अदुदा महकना वाखिबसी अगांगसिंगी लंगदा इसिंग अमदि लाइखोम चंगदर सिखिगद्रा आइना फोंगतोरखे
Mafam punamak laikom lainang na thanki matamatu da bhagna wakebasi angang singi langsda ising amadi laikom chang na siki gedra aina phangdorake madaki ceiling adu lengda layerbasu makoida akiba pokhe hayaki matung da makoina leramba bangkar adu ningkhai tuna tarake mafam adu da laiba pot punamak pulap sujintu da laiki aina magna akiba kloina phangdorake samudra nakal da lairba terminal asi khaktang mari ufolgi sargoiduna Rusia gi control makata laitaba mafam am oirambane madamadu da Ukraine ki miyam na tanel adu gi manungda makoi khwaidi gi sapaba mafam am oire khana sibagi bakhat pa yawdan lairaki bani adu port city adu haujakte mafung pana mang takhan bikire aige February kun mari da lal hek ahora kibadagi Demitro Sevidakov kovanapa amada bankar asingi manungda makina fi abdi sahi taragani thuida ngari ba masano fi ga punna lairaki bane makoina mafam asida tha ani hena lairake makoina mafam asida tha ani hena lairamke miu yankhai dagi humpu phawa laibak ya laiba ya ba bankar amada tha amma makharum chanana ba sinjak sin thamba ya ba mafam ne aduba hanbu ina jinjak thampham jing adu hana thuai rakhibane matang da thabak suba sinmi singi loker sing thibo humba horakhi makoina chak thongna ba sinara ba phol sing adu chu hand sanitizer sing na mhol sin jinduna sinara khi aina mana makata na phongdorakhi miyebana mangonda nang haujik kaisu pai leitre nang gari togani haibo wang amagi pakhumda mangna hai ma haujik bas ngairi bas aduna azobstar dagi matam khara ki ona puthok piduna Zapori jachia da popina da bangaire still mill adu da thabak tawba yehor ko bonpa amana phangtor pada ai khoina tawga da atopa lambi amada leitre ai khoi kyam koina hingki kani ai basu khang bangam tre adobo maunga mana tragana amada ngasi phawbadi mak hingli ana phangtor ke hauki ban mit khani da makoi gi paisa khara ising khara amadi mana masing khara leiram bane nomada mahi class amakak tang thakpa phanglam bane makha da badi kari cha phangada gi ai ba khang bangam tre ai ke Ukraine ki school amada Russia na bom tha dabadagi mioi humpu tamthiba mongda atkre Eastern Ukraine ki manung dalaiba Luhansk ki khungang ki school amada Russia na bom tha daduna yamrabada mioi humpu sati ba mongda atkre ana haukiba nong mai jing bita Ukraine ki resident governor na phongtokre Governor Sarhi Gaidai na phongtorpada Russian lanmisin ama koigi achoba bom sing ado Belohorivka da laiba village ki school amada thang chinamit ki nabidang waramda Thadaraki bani school adu demi marfutra ana sangja phamlau dun lairi bani bong ki mai eduna building adu pumjur josin ki bugumna tumna sake mai adu muthan na hona bada pung mari hena sangke mai jakwa mafam adu sengtok laba mutung de yamna laibak thi bam hongda mioi ani ki asibak sang phangbangam ki aina telegram messaging app amada phangtorake mafam adu dagi mioi kontra senthopana hauke makoi sing adu ki manung da taret amadi sathi na soke aduga mioi homfu amada building adu ki manung da sina phangki haire Thokiba tawdok adugi matang da Ukraine amadi Western allies sing na misam piam ki patak tabong kap sin da misam hat pai basi chana bagi wang madani han akan bamong da maral sira pa Moscow na janing da ba phong to pu sulai kre augi batang sin met ki atheng bada Ukraine ki President Zelensky na phong torak pa wa fam amada Azovstan Steel Work amasong authority da ki misam chong bhan da sku to bang kre housing mafam adu da ki thorak pa soklaba misam sing da hidak langthak sim pi to na layang bagi thabak satare Russia na back to pa Ukraine ki separatist group famana auki ba thang chana meta Pangdor Protestant plan adu ki misam chama computer taruk evacuate tawkre ana report tawrakle Tanja asida Russia ki President Putin na phangdo ki bada sahi asi ki February 13 dagi Ukraine ki bathakta sathagi ba plan asi maruhan special military operation amane masida Ukraine ki khulai fight pami amadi Russia ki mayuk te ho sagat pa miyo singa bade West countries in insin ba Ukraine apasung masika loina ba maruma pang sing na Russia na sathariba lan asi ki mayuk te lepi aina haire Russian hau kiba na majin bita pang to kiba victory digi thorom aduba Zelensky na yamna thamoi sona thodok adugi matang da phongtorok pada ani soba malem ki lanchau du Germany na alliance force changjara kiba to Europe ki yamna ning single adugum laba tam thirba thodok sing adu amukhan da Ukraine da hanjilakle masi puna bagasi Russia na Ukraine ki bathakta landarak pa asina thogan bane lan asina malem pumbada aki tu jungba amadin wai taba pokhalle ana phongtorokle US ki President Joe Biden amasung atokpa G7 ki luching basina na majin bita Russia the victory day celebration pangthoki bagi video sing uladuna video call da wari sage madugi matung tabada makoi funna amatoina punsin to Zelensky gi damak lepkani habu wafam phangdorake makatarakpa atopa pauda maiman adraba angang ama Indigo na flight ta tonghan khibadagi thodok chapchawa action logani civil aviation minister Cynthia Hauki batang jir mita Ranchi airport da Indigo na mimanatraba angang ama flight tongba jan ki thabagi thodok hak thengmani yengsilagani haina Civil Aviation Minister Zayotiri
Jayotira Ditya Cynthia Fongdora Loinana. Taudoki Matang the Chapchaba Axel Lorgani Hari. Indigona Asigma Tongs in Satakib Asi Kantuna Railway. Taungas Miva Amanat Kadaba Lisanate, Mangmasamana Taudu Asimatang the Tijilagani Hari. How give a tongues in the Mitter Ranchi, Yarport the Tokiba Taudu, Adukimatanga, and Garangawachin with the Yarport at the Lakiva. Traveler Amana Facebook post that Tagalapotaki Watokasi and the South Horakibane. Manis Gupta go from you Amana Tagalakibam Haki Foster, Ranchi, Airport Key Indigo, stops in a Mimana Drabangado. Karigama flight to the Tongan Batarabadi, Atopa passengers in the Kodong Chadabam Nagani, I think Bapiki. Flight to the Dr. Delegation Amasujawi, Dr. Singh Aduki Makeki Airport Key ground, stops in the Angaduki Pennes certificate Launava. Airport Key Doctors in the cold town of Power, Hiki, Hidam Haki tutor, Tagalakibo, Warol at the Palais. Taunga to the Indigo manager Angang Asi, Masada Nintina Kanton Tobangamdre, Masada Kiba Power and Angang Aduki Misanga, Ngang Lipasinga Ngang Sake. Guptana tutor the Takalakiba, Warol Aduki Pakum Oina, Novi passenger Amana Pikipata. Oil share the Yam English in the Pambliba, Mudo Equinapumari Farakpana Amoina Dumak Ugane. Adamia the terror strike Satarapata Yamnakin Ogane. Masada Kudong Tivan and Gadoribasin Nangni and a tutor Matoki Pakum Pigi. Taudubasiki Matang the Indigogi CEO. Rono Joy Datan Haikibada, Siak in Topol Matung Angang Aduki boarding pass pin and a bagitama, processed okay. Adabapo boarding area the Angangadu Yamna Kina labor okay. Customers in the importance P. Babasi, Equi Tony, Adamopo Angangadu airplane, the Pukan and the Pavanabada, Kodong Chadabaka, Amadimayonaki, Maduna Maram or Kudong Tiba Pivam Singadu Yanga, quite the Kiana, Payana Kanba Waribadu Laukibane. Tokiba Taudu company as indicating white about Fondokli, Loina Angang Aduki Mapan Chupaki. Oinasin never electronics wheelchair Amana Lane Amala company as you make it offer Taure. Amrum the Todo Asimatang the aviation safety regulator DG C in a Tijan Bahokre, Todo Asimatang the Zabzaba Excel Logan and DG C executive Arun Kumara Fondokre. Loina Taudu Kimatang the state Arabic airline as the detailed report Kokre. Ranchi Airport Director KL Agarwalna, Hyderabad Tam the Pike of Indigo flight to the manager na Mimana Trabang at the boarding the Athing Bapiki. Haribado Aranbani, Economatam Chupa the passengers in the Mating Pangle. Atomo Indigo manager, even Manungi Musing the Angangadu normal waiter of the plane tomba Yan Kitabane. Angangadu Yambada Masada Takapa Amagimondo, Maduda private airline as he can make it Angak Aduki Mama passing the Pune Joroba Matung Hyderabad Tam the Pike of flight Amada to another option Pikibane. Lunan and Nomajin Beta Angangadu Young even Manungi Musingadu, Lemna Hyderabad as Atan Kibani Hari. Cyclone Asani na Faxana Amangata Togle, Odisha Government District Marigi Biosing Safagada on Dogna Bahogre. Bay of Bengal Gi Silakiva Bay of Bengal de Silakiva Cyclone Asani na Faxana Amangata Togle. Ping Pung the kilometer Chamakungi Sangda, Akan Banongal, when I said Kivan like Nongsit, Adonamaram Orga. Odisha Government Gimakeki Coast and District. Marigi Musing na Atopas Hafaka from a famsing the Ongdo Pahogre. Nonglay don't sit as in under for this gi, Bisaka Fatanamgi, Karnong Pok Tangba, the kilometer Chamayanke, Odisha gi. Purida Karnong Pok Tangba, the kilometers Chatuk Marfu Yona Cyclone, Lakian India, Meteorological Kipau Amanhire. Akan Manonglay don't sit as in a Odisha Samudra Kumpan the lady was hashing a lot when the Henaba Kang Cre. Nonglay don't sit as a hanging labor Pupunamita under for this Amazon Odisha Kongbal the Yoruba. Masikimatung the Bay of Bengal gi awang hongsuk tangba lakatur pupungni fuganifan asida akanba Nonglay dong sit mayok narapayay. Nonglay dong sit asin the Bay of Bengal gi tangna da layba saruk sing the samudragi akan be itagi po mayok nagadaba na lakadoriba. Namit kandi asin mafam odo the layba ngami sing samudra da kumtanar bakangan gre. Cyclone asin maram oraga Odisha gi samudra kongpan Andhra Pradesh amasung West Bengal gi kongpal sing dahayang namidang waram dagi akan benuang tarapayay. Odisha gi samudra kongpan da centimeter tari dagi na taraka mathoy gi sang da nuang tarapayay. Akan Manonglay dong sit asi yang laga Odisha Government Coastal District Marigi Block Tarabaga Manga. Identify Tobaga Loina area sing at the later from Musing. Nonglay dong sit aduna Kudong Tiba Mayuknadanava Sapaga Bama from Sing Yang Duna. Hong Dog Bahore, Nonglay dong sit asima from Aduda de Pung the kilometer from Bobicang Yogdavayai. Adabaka Chagi Jum Ngatan in a Paxana Amagata Toglabay Ire. Tigre Force na Eritrean Army Kutonare. Ethiopia gi awang thangpa Tigre recent the Eritrean Army ga Tigre Force akan mamong Kudhona gre an official source samana phangdokle. Tigerian gi area oriba Ramada Kudhona bagi thawdok adu sathakibane. Loina yet nariba Badmi town dasu Kudhona bagi thawdok adu sathare. International Tribunal nadi Badmi town adu
Eritrea Sinakrabani, Atomonamak Nakal Animal Asoba Kusu Polizing Sinaduna Kotona Baki Tautok Satari. Tiger the Liba Topo source Napondo Kibada, border area Aduda Kotona Baki Tautok Sing Satari. Tiger enforcing duty Taure, Amade Karang Henkotona Baki Tautok Sing Levke. Atomonamak TV LFK aggressive weapon behavior sing authority. Tiger People's Liberation Front reason adu kanton Tauribane. Makoy Ethiopian force amani makoy ki ally weriba Eritrean army singa November lisingani kundagi kutok na duna laglibani haire. Sri Lanka gi ruling party gi MP yaw na miyoy siraga leramba thengnare lanthum mai thagre. Sri Lanka da ruling party gi MP yaw na miyoy siraga leramba thengnare aduga NT amadi pro government gi marakta hingsa chawna kutok na bagi thawdok sing chatharagle an official source amana phongtokle. Sri Lanka gi Podujana Peramuna is LPP gi MP Amra Kirti Adu Korlabo enti government group sin lepa ka siga wang nongfuk thangba town nitambu wada langkoi chasan laga thamke mangla dogliba kar adu dagi nongmai kap thorak pana maram oraga sauraba miyamna kar adu indhoki masida mahna building the sense laba matong masada jawriba revolver adu na kapsi laga sujat tawjake mana masa matom da sujat tawjake ba adu da masing janglaba miyoi kya amana building adu da koisi laga laiki masigi matung tarakpada lawmaker amade Magi portion security officer su siraga leramba thengnage masigi madakta masagi sei kuntare churaba mioi amasu nongwai kapagi thawdok adu da sire haujulaiba adu da control tawba ngamlaidaba phibam amada leire aire makhatarakba atopa manipur gi pauda nanaw misi gi matang da commission na case lawat khre chief secretary DGP amasung SP da notice pi khre thasi gi ani da sakul ban kangbam leikai dagi arambam nanaw sei kunthra ga tarit apokpa leikitaba arambam dhana joibo Imphal PS ki sub inspector amada ruchingba team amana phakraba matong makoi ki custody da laikanaba nangdana si ki ba thawdo ki matangda Civil Society Coalition on Human Rights CSCSR gi co-convener Joy Singakham ifang ki president Renu Takhelambam amasong ISRA gi executive director Bablu Loitongpham na file tawr ki ba complaint petition amagi matungina Manipur Human Rights Commission case ambalakatuna khanarba matungda chief secretary DGP SP amasung OCda notice issue tawkhre complainant ahumna file tawraki petition adu respondent singna Manipur lenga ki mochin ba chief secretary Director General of Police Imphal West ki SP amasung Imphal PSK officer in charge ne petition adu ki matung ina Commission of Protection of Human Rights Act 1993 ki section 12 ki makada complaint case number 44 of 2022 laukalaga commission ki acting chairperson Khaide Maniki korum na case asigi proceeding chathage Commission ki proceeding na thawdok asigi matangda human rights violation tawre habagi prima facie leire ahaduna respondent oiriba respondent oiraba official singda thawdok adugi matangda Imphal PS na register tawduna lakhor kiba case FR number 106 clause 5 2022 under section 30434 IPC ki status report amasung case asigi copy ga loinana laikitrabagi haksang postmortem examination tawkiba report tha asigi taraga humdoi phawagi marungda Commission da pikal angna ba khangan khre loiner case asigi makhata ba proceeding singi damakta tha asigi taragam doida am analyst tawna da basu khangan ke ngasi commission lokor kiba case asigi proceeding kamari laidana commission gi acting chairperson khaide manina commission gi maike tagi lokor kiba proceeding adugi matangda marik jumba wafam sing permission da su phangdokre naringbam samarjit ki pre arrest bail fair dispose tawkhre Kumzali sing ani taragamapan ki October kungamapan da London da pangtuki papawi mifam amada Manipur mo India dagi tongan tari habagaloy na Manipur State Council siyam na masamag na External Affairs amasong Defense Minister warga yambem perian bona si Minister Weri ana lautuki banarimbam samarjit sa hinifuganipan apok walay kitaba and Jogindro sagulban tera laukrakpam laikay da Sessions Judge Imphal West na pinakiba anticipatory pre-arrest bail ado nga si court asan na dispose tao kipagaloy na na Karigamba mahapon police na lakot pa case kamari lainana faba ki batog tarak lagati CRPC ki section 41 amasong 41A gi provisions sing na piriba sing ngak bugaloy na dumit uhni ki pamangda masada khangan gadabani hana direction pike order asi Sessions Judge Imphal West e ngore sura tha asigi tareta piki bane MLA KS Joy Kisan 10 schedule ki makha da disqualified tawna nafa assembly ki tribunal da wakala kre Hauji object thambai ban kendra ki MLA oriba khomokcham Joy Kisan na hada pangtho ki batara gani thoisuba Manipur Legislative Assembly mikal da Indian National Congress ki MLA oiba ki phamdage resign tawdana ZU da vote lepkhiba ki tamak mahakpa Indian Constitution ki paragraph 2 clause 1 clause A and clause 2 of the 10th schedule are
W Article 12 Clause 2 की मखादा MLA फमदगी डिस्क्वालीफाइड तौनर बगासी इम्फाल वेस्ट की थंगमैबन सिनाम लेकाइदगी ओइनाम कवि चंद्र सही निफुगा तरुक सुरबना असेंबली की ट्रिब्यूनल दा वकत चेरोल अमा पेसिनख्रे ओइनाम कवि चंद्रना स्पीकर चेयरमैन की ट्रिब्यूनल दा ngasi पिसन की वकत चेरोल अदुदा हारिबना महक मसामक थंगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर अमने माना वोटर ओइरिबा केंद्र सिगी MLA ओइरिबा थंगमैबन खोयाथोंग पोलेम लेकाइदगी खुमक्सम जोय किसन सही निफुगा तरेट अपोकपा लेखितबा इंगोचा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10 शेड्यूल की मखादा डिस्क्वालीफाइड तौबियो MLA जोय किसन हौखिबा तारागा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा थंगमैबन केंद्र इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेरिट ओइना माइ पाखिबनी अदुबा तारागा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ताम लोइरमदाइदा इंडियन नेशनल कांग्रेस तकी सस्पेंड तौखि अदुबा महक कांग्रेस तकी तांथोकपदि लेकिदे MLA जोय किसन मसा मरसु कांग्रेस तकी रिजाइन तौदना जेडीयू दा संगे मसा अनिबो तमथिन हाटखिबा अपोकपा मफा मखाताना जेल थाजनख्रे हौखिबा मार्च 13 की अयुक्ता मसा मन पोकसबा मसा अनि हाटखिबा मसुम हाकि नफिबुदा तामथिन सोहनखिबा चांगांगै मनिंग लेकाइदगी सिंगथाम सुरजित कुमार एलाइस मार्फी चै 30 थोइ अपोकपा लाइखिरबा इबोचौ ngasi कोर्ट अम खना निमित 15 की जुडिशन रिमांड जेल थाजनख्रे सुरजित कुमार एलाइस मार्फी न मसा मकि जुंगी का मनुंगदा हेक बोकचबा मसा अनि सही अनि दंगारिबा सिंगथाम डायमंड अमसुंग सही मरी खतक ngairibe सिंगथाम पैरिंग अनबिबो तामथिन थांगना थिंदुना हाटपदा नतना मागी लोइनबी सिंगथाम ओंबी अवेसना देबेबुसो यामना थिना सोहनखिबा मरी लेनना लंपेन पुलिस न मितुमक्तदा लखोटखिबा सुमोटो केस एफआर नंबर 54 क्लोज 3 2022 LVSU S 302/309/326 IPC का मरी लेनना सूर्य कुमार की मथक्ता लखोतुना महक फाखिबने केस असी के मरी लेनना सूर्य कुमार जुडिशियल रिमांड मतम लोइरदुना ngasi चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल की कोर्ट पुलिस न फुथोरखे अरोबिद कंटेंट सिंग असी के मरुइबा पाउ खरा असी को पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनबक पथागचरी चैनल असन अदुमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरबा लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबि गनुपना बकबो अमखाना थागचरी।